Lura fl-Ewropa u qisni wasalt lura d-dar. Dan kien wieħed mill-ewwel kummenti mqanqla ta' wieħed mill-passiġġieri mal-ħruġ tiegħu mit-terminal fix-Xatta Pinto wara l-wasla f'Malta bil-katamaran Maria Dolores minn Tripli. Oh yeah, of course. We are so glad to be back home. I mean, anywhere in Europe is home. So it's a tragedy. Eżattament fid-9 neqsin 5 ta' filgħaxija tal-jum tal-ġimgħa kif qed taraw warajja wasal lura Malta minn vjaġġ ta' iktar minn 6 sigħat minn Tripli katamaran Maria Dolores. Fuq hemm 300 passiġġier, katamaran mikri lill-Ambaxxata Amerikana fuq ukoll hemm numru mdaqqas ta' madwar 4 ċittadini Maltin. L-avveniment anqal l-interess tal-istampa internazzjonali bi crew minn diversi networks bħal Sky, CNN u Al Jazeera kollha fil-port il-kbir jistennew il-wasla tal-katamaran. Nofsija wara l-wasla bdew neżli l-ewwel passiġġieri. Priorità ingħatat il dawk li kellhom bżonn assistenza medika. Wara bdew ħerġin il-kumplament minn fost 300 passiġġier li għamlu dan il-vjaġġ kuraġġuż bil-baħar mill-Libja. Fosthom anke dawk ibbażati l-Libja stess illi b'qalbhom maqsuma jistennew il-mument biex ikunu jistgħu jirritornaw lura fil-pajjiż Nord Afrikan. Well, I'm sad because that was my home, my home away from home. But I'm hoping to go back hoping things will cool down. Yeah, but I want to go back to Libya. It was a very long trip. Lejla impenjattiva l-kumpanija Virtu Ferries. Ftit wara l-wasla mill-Libja tal-katamaran Maria Dolores minn Tripli jasal ukoll il-vjaġġ rutina tal-katamaran Jean de la Vallet minn Pozzallo. Intant il-katamaran San Juan mistenni jidħol għal-ħabta ta' nofs il-lejl. Iż-żewġ katamaran kienu ħallew Malta l-4 fis-satej ta' filgħodu, baqgħu aktar minn jumejn maqbuda fil-port ta' Tripli minħabba l-maltemp qabel ma bdew lura vjaġġ lejn Malta illum fis-sija ta' wara nofsinhar. Kemm il-Maria Dolores u anke San Juan mal-lejl ser jibdew vjaġġ ieħor twil il-Libja biex iġibu lejn Malta aktar nies maqbuda fl-inkwiet ta' Tripli.